Akpene mi afe nya sala le ye mi de kan kwa kule ebaniba TV do po yikana na Dabla Junction le amuga nuto magana to come yele mi ape do pie pogale ke ye de mi akọ to come ye ko ba ka mi sile je do pie ma ako adare ya bala ji ne mi ape ajoga nu pom mo wala ukata ka fine mi agare nya joma mi alanku de ngodo nya nguti ne mi kuran to yike mi ko adare mi ape ya bala ji ne mi ko kude alai ka obuna sana ape to biare yike ede wa ahye bi pe agbara yike kokko de deep freezer alo fridge mo fanu ma njujo de jesi be o de jesi nya no vie yike wo le do warm ikpe provito be wo akonya no vie pentina kukua ako adola pe fafa ji kale akpabu ha yike mi ano agbansro nya o me nemi titri le epa ko be pli bla vo de kai pe dodokpo yinye titina dodokpo ne de vi o nlo ha na gagade sugu kokko mele gana to come yike 2021 wasi dodokpo wa njujo de jesi be dodokpo nye no yike ado ne de vi o le alafaji abla aton vo aton hafi wo kpo ngolo ke he ya kle bole mi gbodo gole egbeto mi la matrovi mava ne magara nya jome nemi akọbe mi le de kan o ple mi le Ebonyiba TV nya me ko se mi la yen nate agbeyo me Peter kele ye ma civis nya me ke atro asle modern do katanti ye mi atan ponye le mi apanku wuwi moji ke nuselens ebe English dictionary nya do pa ke adamagbene mi apanya jo hafi wo ado bole tafresari ke mi le kana mi ajego me le amuga no to me ke ne voter region le Ghana to come kudan jo yike mi na mi ko kude na sababu ade ne ntuvia de yike wo de nkona be Emmanuel ke wo azevia wonkonye lizika njojo deje sibe novi evya wonya mere ke wo le ahieme ye wo le dowom le dope de kale ehu nutuome ke chu deje sibe le bejinu we de ke penga ke bla evo evie gbe vaya amanya manya ro ike no le nutuoma wo deje sibe yo opon chuopa afode de ka kenya no a yo moten ele keke de ntio kale wo na zabubu pa wona mutia ye wo te ko ike wo bu ebole ntu ye pa koma ike ni ike ponye be nchua ajagba yike wo de wo ahie bi ye pe agbada yike wo kokko de fridge me yike wo le tepama ke chu de jesi chokpo bi to fe do fe yike na muga no to fe di no nya oji pongbo be yo le agbada sia de jembe yo pasi na ka ntuvie ga ke yo fe nu wona wakata alo yo pon gomo kuku na ajama nu wakata mele evi areka dem ne yo ke le nyejojo le nyape nyajo pa akpaji le Ebonyiba TV le kami ore kagbakple bobi topa do pe ke nele amuganu topa de no oji pomte tria make the deputy commissioner of police kenele amuganu to oji ke DCOP Edward Kwaten anya mere ike ede ko global yo pon gomagugu pakple gbata duko ikenye Zambia gbata duko le Ghana duko ma tutu America na le ngo yikenya commissioner na Zambia gbata duko le Ghana duko ma ye yoje yo pen le di ka kple ngo muku wona ogome yika yo edeje si apano ye be wonko a yenye lizi mudenda yika ko pe bla eve vo eve yike wonye Zambia vi jiji ka ko bi to de mebe le apano vi e pa agbere la wona muti ale yike me yo pa asi masu apeto ye vadekowa yo moten akonju tware ako adare ya bana ji kokure epe yipe mutio ka ko bi to de mebe apeto ya yo tente jesi be nko yike lesia yenye Augustine fi agbeji ko ga yo na lo pen to mahambe Francis kakule Emmanuel kenya daga ka o he de gobe novi eve yo kata wo no do womle amejroje fedeka le hunu to me yike kakali amejroje palo kakali hotel nuto mame ka ko bi to do pe o deme na ajo do wala obe yo akodo ako adeto me yike yo ako amenubia adi le yo pe amedi bom arole ko bi to pe amedi bom le hunu to hafi yo pe asia na akwato agano apeto e pe yo me ka o deme na ajo do wala obe yo ako apeto e pe no metata ako adolan ko bi mo jiba no bi de siare yike akpo elete fadea ne wako ntutu ne yo yike yo ale apeto e pakple enya gomo kuku pli kana mia atrole akpabubu ne mi ke mia ajole jogo vonya ma yike no mudum dal honu to me yike mia ano Ghana to come godo titrinye West African Senior School Certificate Examination wasi do po yike na umro le papo be bla evo de ke yeme agbala soji po de ke ipona do po ngro nya oji kenye wayeka o edem be yo etefle Devin Halam alo school vin Halam ala fa de kabla andro for ene yenye one
174 candidates so pa do bokpo machuno kata you free le emme kala upanya madede wontia wo de mebe de via wo chopo do ko le do po nglo pa agbeno no majegaji pa wona wo me yikenye examination more practice ka wo de mebe de via me agbala fa enne bla enne vo enne ala fa aton bla aton vo yikenye 444,352 wonya skuvi ka wo no yonglo do po le Ghana to come gakala wona yemutia you adejesi no via me akbe eton ala fa adem bla adem vo andre yenye 3,667 be wonya mere ikon ha ukoporo kwekopole dudu kwanglo pe agba majegaji pe wona wume ika de fiebe le dudu kwanglo pe wona woma dudu kwanglo nu ika mehia ukogere dudu kwanglo be abe pe kapomo jesio annglo le agbalaji ika wakogere dudu kpo ko wume no biare ho wujagba ika wunglo le upe takuvi wume ka de ha wunglo le upe nti gbaloji ikogere dudu kpo wona wume kanovi akbe eton alafa adebla adefo andrea wodo asio po dudu kpo machunu nyoji ika wajen gomo kuku wana kpakpliwo kele do pre Kenya no kokura do gbonro na wonti le miape retoro pe Africa meyibo du kome yike nya education washa wonya meika wode mebe le yopan gomo kuku wana op akpajia you think de jesi do gbo yika wonye akonta kpakple jojo mantinu nya hekpore yevugba unti be do gbo ya edona de view ye wokpo le minute awukoda snega popo de kalopo happy de view wo annoy happy nglo do boyo kala open lady open akpajia wo de mebele akonta akpakple hadome gbono no akpaji le de vio pe akpaje jema monya ni ka ko do kwa machunu nwi ba mai ko nlele pa ko be club da eve vo eviem vai mutio kala open gbeda sinana mutia wo de mebe amai ka no ko do kwa machunu nwi le jojo mantinu nya akpakple hadome gbono no yike integrated center social studies chudo kwa nglo banto da sine adie yike A1 da sine 6 wo ajagba wo America wo ngule le ba ko be bla via vai muti kala open leg yo pa akpaje kokokwa wo de me be le je fugba yike English language po do kwa machunuwa le epe me practice na do kwa ngolo ba de viewa wo mo jagba le do kwa ngolo wona ye wo mo ka Africa education was wo ji ka wo de me be yo poto yike yo agana ngomo kuku wona wo mkoku de eni achora mo gbogbo yike yo aten ako le agbana stroji ko do pe yike no le Ghana to come yenye Ghana Education Service kwa Ministry of Education bla waye do peti ka yo aja an gomo kuku wana kpakplu ka oji ka wode mebe la do kwanglo wana iye manena no biare bia te ko yika ya ko ye pa do kwa machunwa atan akogbedasi akodola ka ko modesi ko yika wode jesi be *944# *944# ka we be wo akpo afa do kwa machunu ni wo katan ko chu afa do kwa nglo wana woman kami apa nu pola ge mo rega mi achunya panya jole ge yema ako asedo yenye ekiye aga hapi na ma ajole mi agboa ma bublo ma alenku na ngodo nya nti mo wodo ko chui nemi kurenya daga kai ka mi ko nemi le apono da yika wode epa agbara le agu nu to me yika wo be bla eve vo eva ko bito de jesi apono ye be enya lizi mudenda yika ko be bla eve vo eve ye wonya Zambia agbata du ko me vi jiji kana le Ghana du ko men kala agbalanstronye o metitrile titina do po nglo akpajia inje chode jesibe wo te flesh ku vi alafa de kabla andrevo and 174 candidates o po do po machuno kata me ye novi akpe to alafa adebla ademvo andronya 3,667 wonya me ika odu asi o po do po machuno ji ka ulan komo kuku wana won pakliwo anye nate agboyi me Peter ye no se me hanjo fene mi le tebesare ikami ore ka klimi le Ebanyigba TV jogan po mo wona wuji service nya me ika onye moran dokata ne mi akpere mi le mi apaturo do ta